Empilweni kuyenzeka sibuke amanzi anomhlabathi bese siwapha igama elisha siwabize ngokuthi amdaka okanye angcolile. Silibale ukuthi ilanga limbe emhlabathini ngumhlabathi sabunjwa phakade, kanti futhi ilanga linye emhlabathini ngumhlabathi siyothukuswa phakade. Lokho kusho ukuthi kuyenzeka emhlabeni sibuke, sibone amaphutha ey'ntweni ezikhona, sikhohlwe ukuthi nathi siyinzalo yamaphutha. La esikhona njengamanje sikhona ngenxa yamaphutha esesiwenzile, amaphutha esawenza, izinhliziyo besihamba siziphula kanye ney'thembiso ebesihamba siy'phula endleleni size sifike la sikhona. Siye sibuke ngehlo lokwahlulela, sikuhlulele okuphambi kwethu, sikubone, sikugxeke sithi ukuthi nokuthi kuyiphutha, ukuthi nokuthi akumele abe kunje, kungcolile, kumdaka njengoba namanzi siye siwabuke uma enomhlabathi mese sithi angcolile kanti awangcolile kuwukuthi anomhlabathi. Nathi amaphutha ethu afana namanzi anomhlabathi ngoba amaphutha ethu awasi-define, asi-define-wa amaphutha ethu kodwa iwona asenza sibe abantu esiy'bona ngokufunda kuwona. Siyaye sibuke abantu sibagxeke sikhohlwe ukuthi asikakaqedi ukwenza amaphutha emhlabeni, sisayophinde siwenze amaphutha emhlabeni. Njengoba namanzi siye siwabuke uma enomhlabathi, siwubuke umhlabathi sizitshele ukuthi ungcolile, siwunyanye, sikhohlwe ukuthi ngelinye ilanga lo mhlabathi esithi ungcolile iwona oyosimboza, iwona oyoba ingubo yethu yokulala kwafuthi okanye ingubo imizimba yethu ey'mbatha phakade. So, kumele sikugweme lokho ukuthi sigxeke okanye sibone izinto ey'ngekho right, sibone izinto ey'ngcolile ngoba kwathina siyinzalo yomhlabathi. Asikwazi ukuthi sithi siyinzalo yamaphutha or siyinzalo yalokhu esithi kungcolile mese sizokubuka uma sekukomunye umuntu mese sithi kuyabheda. Asikwazi ukuthi ngathi kwathina sisazowenza amaphutha endleleni yethu yokuphila mese sigxeka abawenzayo lawo maphutha lawo, especially if singazi izimo ezibaphoqayo ukuba behambe leyo ndlela leyo okanye benze lezo zinto lezi abazenzayo. Kunzima ukujaja umuntu ungamazi okanye ungazazi izimo adlula kuzona. Kunzima ukwenza lokho kanti futhi kulula ukukwenza lokho. Kulula ukujaja umuntu ungayazi indlela ahamba kuyona ngoba awuyazi. Wena uy'buka ngehlo langaphandle, ubuka engathi lokhu akwenzayo unama-options, engakwazi ukukhetha okunye, engakwenzi lokhu akwenzayo kanti mhlampe ngempela akanayo enye i-choice, akanayo enye indlela angenza ngayo ngaphandle kokuba ehambe kuyona leyo ndlela noma ingcolile injalo noma ingaqondile injalo kodwa kuyamphoqa ukuba ehambe kuyona. Ayikho enye indlela akangayenza. Ngakho kumele sizame ukugwema ukuthi uma sibona amanzi anomhlabathi mese sithi angcolile ngoba lokho akwashintshi ukuthi amanzi, nomhlabathi akuwushintshi ukuthi uwumhlabathi ukwenze ungcole. Empeleni angiqondi ukuthi uma sithi amanzi anomhlabathi angcolile, sithi yini engcolile? Sithi umhlabathi ongcolile noma amanzi angcoliswe umhlabathi? Uma sithi amanzi angcoliswe umhlabathi, sikusho kanjani lokho? Nomuntu owenza amaphutha uma sizomhlulela simbeke amabala, simbeka kanjani?
sisithathaphi isibindi sokwahlulela abafana njengathi ekubeni singabadalanga, singayidalanga nezimo abadlula kuzona, singazi lutho ngabo, ngoba ukuhlulela ngokomthetho akukhona okwethu. Ngisho naloyo owasidala naye akasihluleli ngoba uyazazi iy'ndlela esihamba kuzona, uyazazi izimo esiphansi kwazo. So, ukusihlulela kwakhe ekubeni kuwuyena osifaka kulezo zimo ngeke kwaba fair. And ukuthi thina sihlulele abantu abafana nathi akukho fair ngoba nathi singavuka siwenze la maphutha abawenzayo.